19. epizoda video priča o secesiji započinje istinitom ljubavnom tragedijom u 3 čina. Odigrala se s kraja 19. i početka 20. veka u Zaječaru i Velikom Izvoru. Od ljubavi je ostala pesma i priče koje se do danas predu po Timočkoj krajini. Kroz prisećanje na nesrećne ljubavnike i njihovu sudbinu plovit ćemo kroz Zaječar i okolinu od 1880. do Prvog svetskog rata. Plovit ćemo kroz doba secesije, ovoga puta u Timočkoj krajini. Zaječarska ljubavna tragedija je ozbiljno dokumentovana. Od pesme koju je ispevao nesretni ljubavnik, preko raznih zapisa onih koji su imali prilike lično da čuju violinistu kako svira i peva o svojoj ljubavi, dramskih i operskih dela koja nažalost nisu nikada zaživela, snimljenih ploča na kojima se našla i ova balada, do priča u emisiji Radio Beograda koje kuda po Srbiji i konačno do knjige iz 2017. godine Šankos i Bonka Zalibi, autorke Irene Jović-Stanojević. Počnimo od izvora, tačnije od velikog izvora nadomak Zaječara i priče Nelija Nikolića, predsjednika mesne zajednice i istoričara amatera. Nesuđeni ljubavnici bili su poreklom iz sela Veliki Izvor, sela sa jednim od najvećih, ako ne i najvećim atarom u Srbiji, koje je postojalo pre grada Zaječara, sela rođenog tokom prve seobe Srba sa Kosova 1690. godine, sela u kojem se i danas, mada sve ređe, čuje timočko-prizrenski dijalekt. Devojka Bonka bila je od familije Gundera, bogatoga oca kćer, sočnih usta, stasa kao borika, nežnog lica i umilnoga glasa, a oči ko 2 kladenca bistre izvor vode. O Bože, ko boginja je, pomislio je momak Šanko kada ju je prvi put ugledao, ili je bar tako zamislila Irena Jović-Stanojević, pišući svoju knjigu o ovoj ljubavi, ali i o Zaječaru s kraja 19. i početka 20. veka. Bonkini preci u Veliki Izvor stigli su sa Kosova u Velikoj seobi. Momak Šanko, pravog imena Aleksandar Dišković, Đurđijanac, kako su ga u Izvoru zvali, bio je violinista, samouk i nadaleko čuven. Njegovi su, kako objašnjava Neli Nikolić, stigli iz Gruzije, odatle verovatno i ono Đurđijanci. Doveli su ih Osmanlije kao osvedočene poznavaoce i odgajivače konja da vode računa o obližnjoj oficirskoj ergeli. Došli su i zauvek ostali. Sreli su se iznenada ispod jednog duda. Sreli se i nenadano zaljubili, onako duboko, jako, iskreno, kako samo mladost može. Ljubovali 1,5 godine, sve tajno da niko ne sazna, jer znali su da Bonkini neće svoju ubavinju i najmiliju očevu ćerku za muzikanta dati. Ljubovali mladi, a kralj Milan sa Turskom započe rat. Šanko pođe u rat sve zamišljajući kako će se iz njega kao junak vratiti i ponosno od petka Gundera ruku Bonkinu zatražiti. A otac junaka neće moći da odbije. Maštao je kako će, ako je otac ne bude dao, pobeći zajedno, živeti srećno, kako će Bonku kao malo vode na dlanu paziti. No, kako to često biva, nije kako je izmaštano, no kako je suđeno. Bio je Šanko u ratu, dobro se pokazao, ali rat je izgubljen, a selo spaljeno i svi Šankovi pobijeni. Pocepa se srce mladom junaku, još kada je doznao da je Bonka u Negotini isprošena, što je isprošena, nego je i pristala, za njega je svet stao i više ništa važno bilo nije. Nastavio je Šanko da svira po zaječarskim kafanama, ljut, razočaran. Nije mogao da veruje da ga je Bonka tako izdala.
Svirao je Šanko kao virtuoz. Svi su se otimali za malo tog njegovog umeća i plaćali da uz njegovo ćemane leče svoje rane, a on je svirao i svoju tajnu čuvao. Približila se i Bonkina svadba, a u Šankov dom banu gazda Petko i traži da mu svira na svadbi. Kaže Bonka tako hoće. Nećka se Šanko, sve misli kako se neko surovo s njim poigrava i ne veruje da bi ljubav njegova baš tako surova mogla biti. Pristade na kraju. Dođe i taj dan, svatovi veseli, samo Bonka u sobi kopni, a kao za svadbu se sprema. Već je okićena bila kada je tražila da sve mome iz sobe izađu i da joj Šanka dovedu. Šta se tada dogodilo i šta su se dogovorili, videlo se malo kasnije. Venčanje je bilo i prošlo, svatovi se u kolo uhvatiše. Šanko svira, a Bonka igra. Igra kao da joj je poslednje. Prestade Šanko da svira, sevnu nož, poteče krv, pade Bonka Šanku u zagrljaj, sve govoreći ne daj me. Priča se da mu je u onom razgovoru pred izlazak na venčanje tražila da je ubije, jer ona ničija sem njegova ne može biti. Priča se i da je ona sama nož iz haljina izvadila i sebe isekla, a da je Šanko nož uzeo da bude da ju je on ubio, a ne da je ona na sebe ruku podigla. Šta god da se dogodilo tačno, kraj je isti. Bonka je mrtva iz kola svadbarskog pala, a Šanku je suđeno i dosuđeno 20 godina robije. Služio je Šanku u Požarevačkom zatvoru svoju kaznu, sve želeći da i njega Bog za sobom uzme, no sudbina je drugi plan za njega iskovala. Svoje zatvorske dane prekraćivao je spevajući stihove i muziku o svojoj tuzi i nesrećnoj ljubavi. Danas je Šankova pesma Šanko si Bonka zalibi jedna od najlepših ljubavnih pesama koju mnogi izvođači imaju u svom repertoaru, od Izvorinke Milošević do braće Teofilović. Pesma Šankova je toliko potresna da kada ju je prvi put čuo dok je Šanko još u zatvoru bio, kralj Milan je tražio da upozna autora, a još kada je saznao da je priča istinita, odlučio je da potpiše pomilovanje i tako je Šanko nakon 7 godina zatvora bio na slobodi zahvaljujući svojoj tuzi i nesreći pretočenoj u ljubavnu pesmu. Vratio se Šanko u Zaječar, oženio se, silnu decu dobio i nastavio da svira po zaječarskim kafanama, ali u Veliki Izvor nikada više nije otišao. Zaječarske bekrije i boemi su ga dočekali spremno, želeći da opet čuju njegovu violinu. I svirao im je, ali violina je sada bila tužna, dert sobom nosila, a kada mu zatraže njegovu baladu, svima srce puca, a njemu ponajviše. Tako su tekli Šankovi dani, uz ženu, uz decu i kafane, a Zaječar je na njegove oči od Palanke i skoro pa beznačajnog mesta tokom 1836. do 1897. postao jedna od najbogatijih varoši u Srbiji. Zaječar je među prvim varošima uveo kaldrmu i, kako Irena Jović Stanojević piše, belgijsku prugu od Vrške Čuke do Dunava sa telefonskom vezom među stanicama i prvu električnu centralu. U centru grada nicale su nove kuće i palate. Evropska moda mešala se sa starosrpskim i orijentalnim. Sedelo se u divanhanama, sedelo se u sobama, na sećijama i foteljama. Grejalo se na peći sa motivima secesije pristiglih iz Nemačke ili Beča. Nosilo se libade, ali i moderne cipele. Odlazilo se kod fotografa i pravili su se albumi. Zaječar je jedini grad južno od Beograda koji je imao zgradu javne institucije, tačnije poštu, izgrađenu u stilu secesije. Srušena je 1960-ih da bi nikla nova.
Ni sami Zaječarci nisu sigurni zašto je remek delo arhitekture iz 1912. godine moralo da nestane. Ostale su fotografije i priče. Na današnjem trgu Oslobođenja nekada se nalazila velika pijaca na koju su pijačnim danima dolazili ljudi iz čitavog okruga. Trgovalo se naveliko, a 1890. godine na današnjoj zelenoj pijaci nameštena je tačna vaga. Na mestu gde danas stoji česma na trgu, 1903. godine je iskopan prvi arterski bunar u Zaječaru, da bi danas u gradu bilo preko 40 česama sa arterskom vodom. Krajem 19. i početkom 20. veka, u doba secesije, Zaječar je postao varoš, a u periodu između dva rata, kroz industrializaciju i stasavanje ozbiljne buržoazije, razvio se u grad. Mnoge istorijske ličnosti, od trgovaca do političara, koje su stvarale modernu Srbiju, poreklom su iz Zaječara ili iz sela u njegovoj okolini. Veliki izvor nije svetu podario samo jednog šanka i nezaboravnu ljubavnu pesmu, već i Đorđa Genčića, Zaječar Nikolu Pašića, a selo Sikole Peru Velimirovića. Tako je stasavala moderna Srbija. Palanke su postajale varoši, varoši su prerastale u gradove, a sa njima se razvijao i Beograd, koji je početkom 19. veka bio poprilično razrušeno orijentalno naselje. Dalekovidi roditelji slali su decu na studije u Evropu kako bi izučili nauke neophodne za razvoj jedne savremene države, a iako u mnogo čemu još uvek nespretne i u stalnoj svađi, vlade i kraljevske kuće nikada nisu izgubile iz vida važnost školovanja mladih stručnjaka. Tako su davali stipendije i pomagali da mlada država stane na noge i izjednači se sa evropskim razvijenim zemljama. Vreme secesije bilo je strastveno, uzbudljivo, revolucionarno, u stalnoj borbi između starog i novog, pomalo kao šanko njegova ljubav i pesma. Dvoje mladih koji se vole, a ne mogu da budu zajedno jer im stari poredak ne dozvoljava. Izdržavaju u tajnosti neko vreme, maštaju o nemogućem. U njihovom slučaju nisu pobedili predrasude, ali je razvoj i život nastavio i izrodio savremeno doba i neke nove ljubavi.